Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародарон. Ман Абдуғаффор Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Рости гап расписания кати имрӯз мо бояд видео оиди Comfort Plus мекардем, пешкаши шумо мегардондем, лекин сабабе шид ки видео карда натонистем. Ва имрӯза видеоам видеои бад нестай, хела видеои даркорӣ, хела видеои фоидаоварай барои мардуми мо. Барои ҳамин нагзаронда тамошо кунед, чунки чизе ки шумо дар интерес не мумкин дар аввал, дар мобайн ё дар охири видео биёяд. Ози паузара ҷихидаву подписатсияра ётон набурорем. Ситуация хел шид бародарон. Ман мошин гирифтам Comfort Plus ай армяно. Условияи арендашон вообще безеб буд. Ман серавно розӣ шидам. Коротко мефаҳмонам, ҳар рӯза арендара то соати 10 саҳар 11 саҳар снимат мекардан, ҳамун рӯза арендаша. Агар дар баланс набоша, мошина блокировка мекардан. Ё ки мисол вақте ки ТО ё ки замина масла мебари мошина, скидка нестай, серавно арендара 100% снимат мекунам. ҳама айда чашма пӯшидам, мошина гирифтам, чунки зарурият доштем, мо бояд сёмка мекардем, бояд кор карда зиндагиро пеш мебурдем. Хеле открита гап занем да. Хайна алҳамдулилло гирифтем, мошина кор кардем 1-4-5 рӯз. Кинои ҳомиён сар шид. Яке аҳамият метам 2-3 рӯзи охир баланса бисёртар снимат кардесиям. Зан задам, муомилаи хуб кати бародаро, бе ягон чиз. Ман гуфтам, я не понял, почему вы так много снимаете аренду. Мада ответ да грубо. Слушай, если тебе что-то не нравится, давай привези машину, желающих много. Ман гуфтам, меня это не волнует, то, что желающих у вас много. Ман фарқ надорад, желающим бисёр нестай, ман мошина гирифтам, ман ози мошина биёрам, бигем намёрам то нагуфтам. Ман то мошин наёвам, мошинтона намёрам, лекин анами арендае ки ман гирифтам изначально, ҳамун арендара меспорам. Качон спорит кардаму телефона кышт. Сразу ҷурам да зан задам, аввал ман парке ки мошин мегирифтам, як ҷурам астаи урус, бизнес класс, BMW, Mercedes дигару дигар. Ман гуфтам, дори ягон бизнес холӣ? Гуфт, рӯзи ҷумъа саҳар мошин холӣ мешава, метавонӣ биёй бигирӣ. Гуфтам, гап нестай. Ман ё да зан задам, гуфтам, рӯзи ҷумъа саҳар кати ман мошинтона меёрам, меспорам. Баъд чӣ хеле ки меган, ба забони русӣ карма, ба забони тоҷикӣ меган ку кӯчагӣ кати бигирем, худо зад меган ку. Ин армяноро ҳам хеле худо зад, карма шид барои армяно. Рӯзи панҷшанбе саҳар вақти ман кор биромадам, дар трети транспортни калцо авария кардам. Ба полосаи худам рафта сабдам, вақте ки аз 3 полоса перестроиться мекунанд одамо ку мошин инай хеле чиз намеравау, инай хеле поворот мешавад да. Дута мошинам хеле поворот карда сабд, такси мара диду, ягуар надид мара. Мисол гуфти урусо ки убедиться накард ки мисол безопаснее ами манёврш, сразу биромад, ман задамаш. Холоса ман задамаш. Мошин в хлам, ҳам ягуар, ҳам мошини ман, гаи омад, и урус мега ты виновати, гуфтам, бе гаи биёя. Гаи омад, гаи мега, ты знаешь, что ты виноват? Ман гуфтам, вы уверены в этом? Гуфт, ну ты знаешь или нет? Ман гуфтам, нет, я не виноват. Я знаю, что я не виноват, гуфтам. Гуфт, нет, ты виноват. Ман гуфтам, нет, я не виноват, гуфтам. Докажите, гуфтам, в чем моя вина здесь? Ман гуфт, ты почему его не пропустил? Гуфтам, а что, я должен был его пропустить? Гуфт, а почему не должен? Хез права качад кард, дид такси, дид тоҷик, не русский. Ман барои чи ҳамин видеоро кардаву ози шуморо фаҳмондастам. Ман бисёр ҳамин ситуатсияро дидам ки на самом деле мардуми хумона бахшиш бародаро камака кӯчагии хеле некультурно мешава, қил мекунанд, лох мекунанд. Бисёри мардуми хумона аз сабаби ки мардумон бисёраш намедонанд правила, аз сабаби ки мисол бисёраш тоҷикиро намедонанд. Не, ҳастанд бисёриҳо медонанд. Ман мардуми хумона пас назадастам ни в коем случае, лекин ҳастанд бечораҳо мардуми мо ки намедонанд, и ҳайвоно, и беимоно метарсонанд. Психологически милисан, ай звания, ай дигаро чиз истифода бурда мардума метарсонанд, мардум розӣ мечанад. Почему ты не должен ему уступить? Я ехал по своей полосе, почему я его должен уступить? Скажите, пожалуйста. Я один ехал. Холоса далши чӣ шид бародаро? Гуфт бира мошин да биши, ман файрод мекардам. Ман мошин да шиштам, як 15-20 минут кати урус чизе гап задан, телефоношона нишон додан и ба ишон. Ман фикр мекунам ки дар ҳамин ҳолат телефон кати цифр калкулятора нишон метиҳанд ку вақте ягон сум нарх мекунанд. Хитон фаҳмидем, ман подробно нафаҳмонам. Иша нишон додан, кала кати файрод кардан, гуфтан, короче, ты виноват. Ман гуфтам, командир, я, конечно, все понимаю, гуфтам, то, что я не русский, я таджик, я таксист. Но, гуфтам, чтобы меня наёбывать, бахшиш барои некультурные гапо бародаро, гуфтам, для этого нужно як гала стараться кунем, ба мумкин мара фреб карда битонем. Но, гуфтам, моли слабия кортон, гуфтам, бо ҳаракат кунем, гуфтам, оз наметонем фреб карда. Гуфт, чӣ хе?
ты доказать, что ты виноват если. Ма гуфтам ма паластаи хидм кади рафтестам. Уна камера, уна сета свидетель дорам. Дари шаурма да гуфтам ҳам шаурмист, ҳам гуфтам кассир, ҳам мақсад аптекау чизаш. Бо я такси дига номерошам гирифтам. Бо размур кардем, бо бра биши гуфтам. Бо истодан фарёд кардан гуфтам, короче, тамом мо афавр мекунем, ты виноват, бра жаловат ка. Ма гуфтам, ма признават намекунам, ма имзо намемонам. Давайте гуфтам без подписа гуфтам, я знаю, сразу поедем в группу разбор. Группа разбор мерем гуфтам, камера бинам гуфтам, полностью свидетелёра фарёд мекунам гуфтам, бро вардам телефон магу камера кардам. Гуфтам, вот смотрите, ребят, вот такая вот ситуация, гуфтам, вот инспектор ГАИ, вот номер машины, гуфтам, вот этот Ягуар, вот как все происходило. Вахти камера кардам, камера райдер машин дид. Ма да пешим рисо накардам камера. Специально якам дар дарун машин дидам. Шиштому ам хеле съёмка кардам. Чихе бигум съёмкара специально ам хеле кардам ки ГАИ бинан ки ма съёмкашон кардистам. Вақте ки прямо ай пешон съёмка мекунӣ, уже бо ситуация чиз меша, барои ҳамин вай накардам. ГАИ дид ки ма съёмка кардистам. Бе ягон вай файродам кардан. Гуфтан давай расписайся, ну, подписывайся. Короче, распишись. Субханаллах, имзомон гуфтам бародаро бахшиш. Уже бовар кунед ҷои вайш нестай, камтар позитив кати. Бугум агар ҳамаи ози съёмка кардистагим, агар ки набошад как минимум 60 ё 61 видеое. Ози 3 соат шид, ма 10 бора намирам ма съёмка кардистам. Ма ҳаме ҳаракат мекунам, бемонтаж кунам мегум, уже даҳанам дар кард. Субханаллах, короче, гуфтан имзомон, ма гуфтам имзо намемонам. Гуфтан ты якам бхон. Ма хондам ки на самом деле одаме ки виноват буд, амура виноват бировардан. Тамом, то есть қоил шидан дар гуноҳу дар чизи хучон. Ният ки ма видео дар чиз буд ва чи ният дорум, мақсади ма бифаҳмем бародаро. Правилара бидонен, ҳаққу ҳуқуқи худтона бидонен, урусира бидонен, хела хубай. Чунки бисёри бародаро дар ҳамин ҳолат ба гардан мегиран амира. Ба гардан нагирен ни в коем случае. Ами ситуацияра ин ама мисол меорум. Як бародари тоҷик ма доставка кор мекуна, связ биромад, номерома ёфт, через парк гирифт, чихелӣ гирифт, ростигап зан зад, гуфт мара вай кардан отказ кардам, ай нау алкотестрайку отказ кардам, суд роим кардан. Чӣ мешава? Ма гуфтам лишения мешава, дигар чӣ мешава? Мега ма ҳеҷ хурдагӣ нестам, чихел лишения мешава? Гуфтам чӣ ба отказ кардӣ? Мега ГАИ худаш гуфт. Мисол ма чира дар назар дорум, бисёри бародарое ки ҳастанд, ма пас намезанам, иҷа як хел момент меояд, бародаро мара дуруст бифаҳмед, қил мекунанд мардума, лох мекунанд. Аз сабабе ки мисол милисанд, психологически давление меҷиканд, мардуми мо бисёраш метарсанд. И бечора хича гум карда, урусира намедона, гуфтае та отказ ки ҳичи намекунад, суд мерай штрафат мекунад. И бечора отказ кард, уна биррафт, тамом уже лишения карданаш биррафт бечора. Агар ҳеҷ хурдагӣ набуд, ҳичи задагӣ набуд. Ман рафтам пешаш протоколора дидам, гуфтам бира ай сар, гуфтам навхелӣ бисбор. Гуфт ма Тоҷикистон мерам уже. Ин ҳами кор шида буд на самом деле бародаро. Барои ҳамин нияти ма чия бародаро? Забони урусира донистану ҳаққу ҳуқуқи правила ихтона донистан. Бисёри моментҳо дар мешава ку милисо аю урусо 20,000 30,000 мегиранд, виноват шуморо мебурад. Шумо намедонед. Ба мошини хитонам соз мекунед, страховкатон мошини вайра соз мекунад. Ё ки мисол правилаи парк. Вақте ки як ҷо мошини аренда мегирен, условиёро бидонен ки штоби мо шуморо фреб накунанд. Имрӯз мара фреб кард, агар бигзарад, значит пага шуморо фреб мекунанд. Лекин имрӯзи мошини ки Kia Optima, чихели ки худо зад вайора, и карма, хатя вайо Аллоҳ надорам ва ё беэмоно намедонанд хеле моментаи мо мефаҳмем ки мара фреб кард, худо задаш, мошин вайрон шид, мошинаш ҳозир ховай ремонда, 2-3 моҳ оли страховка кай соз мекунад, намекунад мошинша, ӯ аренда уже получад намекунад дивни мазурӣ. Мумкин ҳамун арендаи мара намебардошт, ҳамин авария намешид. Дуруст бародаро, лекин вайо ина хеле оддии чиза намефаҳманд, чунки беэмонанд, чунки вайо мусулмон нестанд бародаро. Аи ҷада ози ситуация ҳами хеле барои ҳами дар ҳолати авария, дар ҳолати документ гирифтан, дар ҳолати мақсад мошини аренда гирифтану дигар илтимос ҳаракат кунен, хушрӯтар бихонен правилао дигару дигар, ҳаққу ҳуқуқи худтона бидонену дар ҳамин ситуация назанен бародаро. Ягон камбудӣ боша бинависен. Ма бародаро на самом деле ма гуфтам ака съёмка мекунам оиди Comfort Plus ба мефаҳмонам давай видео, лекин бо истодам фикр кардам, гуфтам ма агар ҳамира бирасонам ба шумо хела беҳтар мешава, барои ҳамин съёмка кардам, ина ба шумо расондам. Ягон камбудӣ боша бахшиш, обязательно комментария да нависен, мо ислоҳ мекунем ва самое главное бародаро,
чихеле ки шумо медонен ҳаракати мо ами пешравии мо бо дастгирии шумоай ба шумо гуфти ҳамун гапҳо тавсия метам. пересечени граница мо бо видеора мемонам бародаро бе пересадка граница мерен миёен мошин мерседес В класс, мерседес Е класс ба пежо ҳам ҳастай комфортностиш просто на высшем уровне мошинои бизнес класса намашон бародаро без пересадка граница мерен миёен номерошон ҳам ҳастай. ман отдельно видео карда дар телеграм монда будам, дар давоми видеоҳози мебинен. занг зада обязательно бигӯен ай ютуб ай Абдуғафур. Шуд пересечение граница гуфтем интерес кунем максимально бизнес комфорт барои бародарое ки мехоҳанд пересекат кунанд. имрӯз омадам ай пеш гуфтем сиёмка кунем. Константин ҳам ҳамиҷай мумкин ки бисёритон бидонем бисёритон не. Ханӯ скажи что-нибудь там на таджикском не выучил ещё? Не, я только на армянском умею, и то когда пьяный. И то когда пьяный, да? Бачако баётон боша ман BMW доштам задабдам на мерседесе ки штрафстоянка бурдам мадишнико қабидавдан ҳамаш мошинои ҳамияй рафиқи наздикай. ина мошин медроем ози пурратар сиёмка мекунем. ина бародаро гуфтен чи ба 9000 нигоҳ кунен 9000 фақат 6 нафар, 1 нафар дар пеш пешина, 3 нафар дар ақиб, 2 нафар дар иҷа, 6 нафар 9000 нигоҳ кунен. инаи вариант астай. ира ози иншоалло бо мешавад ки садират кунӣ обратно. мисол вақте ки рада гишта монди заказ мекунӣ ҷара меҷека и поён мефроя ура худаш медона поён мефроя и дар иҷа места. мисол шумо да максимально комфортняй. ма примерно бишинам нишон битам. ина бародаро мақсад ин ҳамин вариант кати ина дар дарун кофе чой зарядник дар инаи угу бародаро зарядникошон у вас свои зарядники будут? Да, мы их вытащили сейчас перед мойкой. мойка медронем гуфта зарядникора снимать кардиам. ина максимальный комфортност бародаро марамат кунен. чисто барои бародарое ки максимально мехоҳанд комфортно ва бизнес гуфти гапо представительский, яъне кучагиш бигирем президентский вариант. плюсиш чия ки мошина рада ман намекан хитон медонен. со як бор дигар нишон битам полностью. ака ҷои инуваеш нестае гуфти гапо бародаро кадомеда ки интересняе конечно. нарх чихеле ки гуфтам 9000 бародаро даи ана касе ки мехоҳа арзонтар ҳастай ҳамин хел вариант Peugeot Pagam Yoyagov дар вай 8000 мешавад. А в Peugeot сколько человек поместится? Peugeot 7. В Peugeot 7 человек, но тоже такие же места, то есть большие, да, пространства. Ланговая, черная тоже. Да. А на таджикском что-нибудь? оли ёдаш метем бародаро. марамат кунен номерошонда занг занен максимально телефонша гуфти гапо хаб намонем бародаро результати хуб нишон тем бародаро да равон кунену аями ситуация в курсе бошам. обязательно кадоме ки рафтаниен занг бизанен ё ки ягон шиносотон рафтания занг занен айнои мо гап занен мақсад спонсорои каналои мо ҳамин хел одамо мешан ака хитон медонен. инам қадастгирӣ ай тарафи шумо. иншалло рӯзои наздик дар бораи тарифи бизнес ёмка мекунем. ина уже мерседес гирифтагим кор кардистам. подписаться кунед дар телеграм канали мо, дар описания видео, дар комментария прикрепит кардагим. дар панои алло бошен, дар ҳақ шумо дуо кунед. алло нигаҳбонтон. ассалому алайкум.